Julak, oh julak, julak. Oma 2-3 kali julak di kiau han. Kayu kajut julak han, julak. Napa teh julak? Ulun hendak menyampaikan kepadaan pulang julak tahu aku aja julak nah. Aku ini sedang mitih lah anu ja video ikam kayu bandar ja. Budaya Banjar dalam pepadahan. Nah, terima kasih julak lah sudah mitih video ulun nih. Nah, jadi julak ulun menyampaikan pepadahan ulang tua Banjar nang bahari, nang bunyinya kayak ini julak lain di muntung, lain di hati. Hau ja, lain di muntung, lain di hati. Kayak apa tuh ja? Ingkar janji kah ja? Ja kada julak kan. Padahalnya bunyinya lain di muntung, lain di hati. Nah, kayak apa aja maksudnya? Hadangi do julak jangan menggas do julak ulun hendak menyampaikan do ucapan terima kasih julak kepada kai kepada nini nah sudah miti video ulun nih nahan. Kemudian kepada gulo makacil tokacil acil acil nang baju biru tuh nah tadi malah kan ulun teh nah terima kasih cilahan oma acil lah bungasnya acil lah. Kemudian kesan Mamarina, kesan Dasanak sabarataan, kesan Amang-amang sudah sabarataan nang sudah meitihi lawan video ulun ulun ucapkan terima kasih juga. Kada lupa juga Amang mengucapkan terima kasih lawan generasi milenial. Nah, julak. Apa aja generasi milenial itu apa generasi milenial? Nah, anu julak yang mun bahari itu zaman ulun tuh ngannya pemuda dan pemudi. Amun wahine ngarannya generasi milenial. Nah, sudah mitih lawan video ulun ucapkan terima kasih juga. Lah ding lah ding. Nah, ding lah. Nah, ding han julak. Video lah aku sampaikan ini bunyinya kayak tadi julak lain di muntung, lain di hati. Ya, maksudnya kayak apa aja? Maksudnya kayak ini. Apa kayak ini julak pernah lah pian menamui orang gitu lah. Ingin menyampaikan on kita nih baik bana julak memuji kita apa juang tuh menyanjung kita bahasa Indonesianya habis itu baik tuh baik bana nang ingin menyampaikan baik bana on kita nih apa segala macam tuh baik tuh bang artinya kita terpesona lah bahasanya tuh lawan inya tuh bahasanya tuh kayak itu lawan orang tadi tuh tapi pada kenyataannya apa yang disampaikannya, apa yang diucapkannya tadi lawan hatinya bertentangan. Ini sebenarnya membenci kita. Nah, ini sebenarnya menyambati kita. Nah, itu julak Jadi ujar bahasa apa toh bahari itu lain di muntung, lain di hati ujaran. Kayak itu julak mudah-mudahan ada yang julak paham lah kalau julak maksudnya julak. Nah, mudah-mudahan julak lah video ulunnya ada hikmahnya. Kita berdapatan di video ulun budaya Banjar dalam padahan. Apabila ada kesalahan dalam video ulunnya baik video ulun terdahulu nang wahini maupun akan datang ulun mohon maaf julak lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.